Tod rok u juliju i avgustu, keď še sadzi i zaljiva mlada kapusta, bol ekstremno sušný i kapustare bar zveljo penježu potrošeli na zaljivanje. Suša še predlužela i u oktobru, takže še, pravda, u menšim obsjahu i tedy mušelo zaljivati. Jedna čaša vypla cela, toto co sme skori robili, co sme predavali, mi od septembra mešaca predavame. Predavame na malo, bilo po 40 dinari, i već počala na mehi po 30 i tak je ostala cena. I do nješka, ali uše to už bar klimavo za scenu. Da je to bilo dobre, već teraz kad sme počali na veljko robic, davaz na veljko tim, već zvoni še silnišu cenu i teraz to už prihodzi. Teraz sme prikinuli, konkretno sme nješka nje režeme, da skjer od njih už nje režeme kapustu. Nie mamy komu, nie chcemy im dawać spod każdej ceny. A kto na veljko otkupuje? To nja i nje bar zna veljko. Tu prihodza s kombijami po 1000 kili tovarja. I već on to ti 1000 kili mrcvari po 2-3 dni predava, njemu on to ani računa, on njem takie což kaže bi robil i već nas caha do toho šitskoho, da ljepše še toho habic. I zaštita od insektoh pre sušu toho roku bola zmocnjena, ta pa rasti i tu mali vekši troški. Pan Hornjak planuje, že mu kapusta na polju, pokljevnje popreda, ostane ešte najmenej mešac dní. Takže vjerojatno poljo preore až na rok, co baš nje najljepša opcija za šlidujúce šace.